listener dong pada subhai pihak kena ke tuition class nama kena ke YouTube mentah ini batai ya kawai ke topik kepada panggil flower mo kena ke topik ni laban siapa kelas 10 kelas 11 kelas 12 mo mat kolong keberon kam ha na mentah kidoki itu kiba prepare na mentah kena ke need exam mo nama apa ngi habdo sutu na do flower so begini keren ya kitu ki just ya keren ya kitu ki gynoecium ki androecium nataka development of male gametes, female gametes of flower ma te ni have the tu sa uni flower te habang kali what is a flower ma yaki khana ki bom dai khana science lo ne ki no ki bre ki bom pule ka yaki ni ki biology ma ki sai ju bab flower ko ha ki kom ki bab her ndra ka biology pade ki ye ju no flower is a sexual reproductive part of angiosperm ma habang ya keren sepau breu la de usen rang dikan thai usen rang udon ki de khotmat ki ba sim ta ka reproduction ki kan thai ro ki don ya ki de khotmat ki ba sim ta ka reproduction ujeng thong ro udon ya ki de khotmat jong ki ba sim ta ki reproduction but uta ud khotmat jong ki jeng thong ba sim ta ka reproduction ha ka sexual reproduction udai flower ma ki dekhot jong unu flower ken saya simata haknika sexual reproduction ka bangin saya pulih sibet de ni ong ni contain angiosperm ni angiosperm go mot the plants which bear flower ma ni keren sexual reproduction bonsen ki jujah ya ki angiosperm ma ha ki angiosperm te menta sexual on flower koma ngela omne if someone asks what is a flower as a science student a flower is a sexual reproductive of angiosperm komo usenteu udai benta jong ujing thong ma uba ya sim benta hakenika sexual reproduction ma hakaban penmi susu ya ki sembai no ban penmi susu ki sembai kadang kono senteu no so ban mi so don kam so ban mi senteu denga no pothau ro so ban kala pothau mi so senteu so mi so tu pothau din no ke kumta kino ki ting thoro ki long kumta mi so senteu so mi ki so the development of flower always occur after the completion of the vegetative phase ma kan ga jing develop jong flower kan ga jing me jong flower ka dai bai haden ba ka haden ki jing me jong ki ni ki sala ki bada ki vegetative phase met ba ki tanat ma ladam padon tanat ladam padon met ba ladam padon sala ni perju ir ba mi sentiu ma kini ki sentiu ki me tang haden ba ada me ki sala ada me ki met ba ada me ki tanat te nagadao development of flower or flower developed after the completion of the vegetative phase ta haba on flower pade ma flower kamot usenteu ma senteu te larabun tli kisenteu pade nguno flowers dainam suat as no to plural flowers rekadon sakoi pade ke kerteng kabangi ai ya kisi kan hul kisenteu to ma kemudian Hawaii plants ni sem don ki plants ki badon be tang we senteu reki don pade ki plants ki bad sibun teli ki senteu tang Hawaii ha se tang we tu na sibun teli ki senteu example pi terso mi sibun teli ki senteu tang tu we ma u jing thong te let's say kilo gador ta se uni de senteu ki sami ang ni senteu ma kumne te yakini kisken hun kisente bodon to kadon lagu kertek ma the cluster of flower arranged in the central axis of the plant is called as the inflorescence kata pide no inflorescence kata kisken hun lani skerpung kisente ki ba me ha u access lani ha u tunat ubarit ma that is called as inflorescence lada nyong flower sebenarnya ngom inflorescence. Te kemudian inflorescence kemudian udah ki si kerbong ki senteu dan si kan hon ki senteu ki badon Hawaii plants ma. Te
flowers flower flowers ya kisi bentali lane ngilapan ong inflorescence. Pemta ujing thungro udon ujing thungro usapya ha ki benta kumaya ki tisu jong bro la penlong da ki sel te ya unu sentiu la penlong da ki ni ki benta jong sentiu ki benta jong sentiu bang ini sepals na ta petals stamen carpel macam tu terma te part of flower matang ya ngini pe ki benta jong sentiu we have 4 parts in a flower ni don sau benta haku sentiu. And we can also says that flower can be divided into 4 whorls. HORL. Kini kita kipia kita ki sau cat kir kompen bet ki balong hakni kador suntiu ilaban kita suntiu bak pho sau the stem the you hakni kador te ki pen bet hakni kador ya kini ka wall kini ka kompen bet jong kini suntiu hakni kador balong circle kumne. Nah tadi ida sak itu ki ba dot itu kiner ki walls. Nah ta sa sene sepo kumagi hane kitor ki walls. Tengi don haki walls ada south ki walls. Mari yakini ki walls ni laban khot ba ki kita ki calyx corolla androecium but gynoecium. The flowers can be divided into 4 parts, that is the calyx, corolla, androecium, and gynoecium. Hakin southly calyx, corolla, androecium, and gynoecium. And all these wall or all these part of flower, they are attached to the center axis called as the thalamus. Called as the thalamus. But you need the thalamus. Maro une sepal kabangi larban khot calyx lane kine petals ki bangi larban khot corolla kine ki stamen ki bangi larban khot androecium kine une gynoecium lane carpel paro kine ki attach beja une ki attach beja une thalamus haune thalamus to bakamo at khendet ndang pesite une udah thalamus bakam long pelan kendian te mentang pe calyx kamut iu calyx ni kine kiri calyx udah pipe tu senteu subu kine kide kitiki ba pho sau pho stem pho iu senteu te khama po kidon tu ki bajernam green color kide ne ba pho sau kam se pojo to kidon ki bajernam ki ba nep kum ne like kidon ki bom nep ro halakar kom halaki jat te kine kita bakal melong green kita don kam sapo ya uto balong colorful te ya kita ikor ki calyx te larangi od no ne knet usalo hak to dor se we ngi lawan ong sepal right ya kine baro larangi su khot kelum lange kine we ar lai sa right larang kedau kumne ngalawan sepals kuma omne flowers ni kadon da koy pade kerteng ka bangkot inflorescence da dai sibuntuli te kini ki sepals ro da sibuntuli ikor be tang ka kerteng ka bangka bungi calyx ka mun ka thau ki to ki sibuntuli ki sepals calyx ka bot ka thau ki sibuntuli ki sepals pe kini ki sepals wai ar lai saul se do sautuli re nila ban khotda koy kerten bangin ombet calyx na calyx ni nila ban rs ndre sepals pade nila ban rs calyx kade koy kerten ya kisibon teliki sepals ke the calyx is the outermost and the first accessory wall. The member are called as the sepal te ki calyx kide ki first accessory wall kide ki badon shalot do nakara first accessory ko word kide ki ba long don't come hi they are not taking part in reproduction, but they are protective in nature. They protect these, okay? They protect ki ada une petal ya kini petals ki ada kini stamen ki ada une gynoecium nda ke mesi mata na ka kada ko accessory wall ko mod kila janlong ki vegetative part ki bo mesi mata ha kini ka
hakanika sexual reproduction handre ki long pan kinong yada na kamta kini badon kham sapo ni dem ta poisa corolla is the second accessory wall, no? The members are called as the petals. Te kini corolla kini badon kham sapo yo collection na kata daun ki second accessory wall. Kemudian ki bomeshiman ba ki niro haka sexual reproduction rekilong ki badon kam hanam ta na kam ta reproduction nomor balai kilong colorful. They attract the insect. Kemudian ki krim bahaya ki dikenyang makin one drop ne da one drop ne ki yo ban yo kini ki anther ki badon hang te ki pollen ki badon hakine ki bit ki jab jong ki kenyang but anda ki le yo unu ganusam bade bade kantai na kini senrang le yo sa kini kantai yo sa kini sa yo sang ne te kilara ya ki pollen hang ne but nanta ki pollen kilayo warong hang ne but ka reproduction fertilization kan sa jia hanta kabangin saya pulih bade ha ki kelas ki bakam haden te kali kini ki corolla kilong protective in nature. Ki ada ki bapo but umday tama ki ada ki attract ru ya ki insect for pollination. Androecium key members jong ki corolla pade ni ong ki petals pe da ne wang ina ong petal artli ina ong petals red artli ni likely ni kadutli ro dangi khottam go kerten pade lande yaki chicken hon ki petals ngilaban khot ki corolla chicken hon ki petals ni khot ki corolla. Then androecium is the male reproductive part or the male reproductive wall, kine ki stamen chicken hon ki stamen ni khot ki androecium kine ki senrang ki badon hosunteu chicken hon ki stamens chicken hon ki stamen ni khot ki androecium te taki androecium. The androecium are the male reproductive wall and the members are called as the stamen. Kini ki senrang ki bantaju sunteu ki badai senrang ki badon hamni sunteu hi but ya ki chicken hon jong stamen ki khot ki androecium ya ka function ni siapa pada hako ke kelas ya ka function jong kini bar kini ki members of flowers lo ni kini part of flowers. Minta pada gynoecium is the female reproductive wall. The members are called as the carpels. Te kini ki gynoecium kini ki female reproductive part. Kini ki female reproductive part of flower. Te yaki members jong ini pada yung ki carpels. Te nam ta sngi tangat ni swai ka function jong kini ngin saya pada hako ke kelas te tangat ne kublai sibon.